Hvat typa 2-diabetes? Hesen filmen snur seg om hva brøyter seg i kroppen og hvordan du kan sliva vel og lunge ved type 2-diabetes. Vi börjar vid mätarbordet. Nästan alla kostor innehåller kolhydrat. Det omskapar vi till små sockermjöl i tarmen. Okra chicknor brukar sig sockermjöl som brännämne, men bara om chicknorna får hjälp från cellhormonet kallat insulin. Insulin blir framlagt i brisen och virkar som en lykel att lätta chicknorna upp så sockret släpper in att vara brukt som orska till kroppen. Tja fölkje vid typ 2-diabetes bröjtar chicknorna sig så insulinet får torrförare vid att lätta där upp. Fyrst svarar kroppen atter ved at framleia meira insulin, men som fraløyer megnar kroppen ikkje fylgja vi meira og framløyslan minkar. Nu sukret får allsamt verre ved at sleppa inn i kiknenar, håpar det seg opp i blånen og blåsukret hakkar. Typa 2-diabetes teker seg spekulige opp, og de fleste merker ikke sjukotekin i lengatøy. Som fraløyer kan du kjenne veksande møye til kiknenar få minni orsko. Hua blåsukre kan eisnjava vissar at du pissar meira og meira tistur. Mång vita då ikkje at detta vegna typ 2-diabetes. Tøyer tutningar mykje at tåsa vid laknan om du i iva. Det kan nemlig være vanta mykje at det var typ 2-diabetes utan å få vidger. Vidgeren hever til endamåls å få blåsukre nyr at du måtte til normala. Tøy først du heile var for at lakka blåsukre. Og som vi hava i tøyarskøyen tørv å få eika insulin. Og av tøya typa 2-diabetes avvirskar flere parter av kroppen, får mange østni høylevar for høgt kolesterol og blodtrykk. Omframt høylevar sunnur kostur og rørsla østni megintottur i vidgjerne. Og hva det? Ta du rører det, hava vødda kiknenar bruk for meira orsko, og tøygerast der meira vikvemmar for insulinet. Hetta merker at det insulinet du framleier nu kan leta kiknenar oppatter. Mäter og drekka vi mongon sjøtum kolhydraton gjer av blåsukri hakkar. Tøy ræver om å velja sunnan og fjellbrøttan kost og at tannhått varva av støvult blåsukur. Og så hjelper det oss at klanka om en viar og negv. Sjølt til at latna et vet hever tøtning. Fylgjer du vidgjerne, merker du i fyrsta leie at du vil betur fyri dejanar. Men det var òsne tøtning for jeg fyrbyrja fylgjersjukon som kunne taka seg opp i longtene. Du kan lese om fylgjesjuker og heimasyne tja Vitensenter for diabetes. Her kan du òsne lese om hvordan du fyrbyrger og vidger fylgjesjukene. Vi enda vi nøkron gåen ravun til folk ved typ 2-diabetes. Fær reglulega til kanningar tja laknanon og minst la teka din heileva. Halt fast vid brøydingarna som du gjerst ut unna livsstøle og få familie og viner at stola der. Begge røyking og diabetes avvirska hjärsta. Tøyvda tøytning at gjevast at røyja. Takk fyrir at du hukte.